每多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。阿嘎比萨嘎毛都萨巴勒麦诺大棒，不要轻看上主的祝福。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚布杜苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以萨达邦安杜萨布洛利马阿兹方。Tulupulo sepat atusir suarsa. Saka ala hantu ni Yakob ko mimingay apang ato kahangangay arara a pafri ci isawan. Maharag ci isaw a kumaan minanom i. Luar sa to jingla a Midias. Mahanay ko bisa kahmaw ni isaw tunika citulong ningda to fisats saan.于是雅各拿些面包和红豆汤给以扫，以扫吃了喝了，就起来走开。以扫竟这样轻看了长子的名分。创世纪25章34节。萨利嘎嘎奥，马蒂利都已放在了做了go ngaayay a nafalutuan no kawas。你告里啦。Ano matuka kita amisaosi tu suad ningda. Nika omirunguzay kita to sapatlama ato sahinom ningda yo mapahles ko urib i. Utsaay to pakatinako kita to olah ato siniala ningda. 上帝美善的旨意都记载在圣经中，但我们如果懒惰读经，却只有在困苦的时候寻求上帝的帮助与安慰，就无法体会他的慈爱与恩典。每多伦吉达，我们同心祷告。Tapangau, sarujulan aku kufalujo ami tolon atau lalukan aku kufalujo ami saosi tu suar no meso. Ta masungila aku urip aku ami siker i tisuanan. O aimeren aku kunini ang ayay atlemak tangasa以tulas no urib。上主啊，我要专注向你祈祷和勤劳读经，好让我的生命能够完全连结于你。这乃是我一生都要持守的美好的信仰功课。Pakai ni i taramaan nay angangan no tapang, ci Yesus Kristo ami tolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你。平安。